ime Otca i Sina i Svetog Duha. Evo, velikoga praznika, Uspjenja Presvete Bogorodice, braćo i sestre. Evo, drugoga Vaskrsa, kako ovaj praznik naziva Bogonosni Otac naš Justin Ćelijski. Šta u stvari danas proslavljamo? Danas proslavljamo usnuće, upokojenje, prelazak Presvete Bogorodice sa zemlje na nebo. Presveta Bogorodica se zbog svoje čistote, smirenja, krotosti udostojila da bude mati Hrista Boga našeg, spasitelja duša naših. Veliki blagodatni dar od Boga i velika je slava zbog toga Presvete Bogorodice, njena čast i moć. Posle Golgote, posle raspeća Sina njenog, kada je mač tuge probao dušu njenu, Presveta Bogorodica je svoj život nastavila u domu Svetog Jovana Bogoslova. Zbog čega? Zbog toga što je Gospod tako zapovedio na krstu. Brinući se o materi svojoj, on joj sa krsta reče: ženo, eto ti sina, pokazujući na Svetog Jovana Bogoslova glavom. A Svetom Jovanu Bogoslovu reče: eto ti matere. I od toga trenutka Sveti Jovan Bogoslov uzeo je u dom svoj i tu je ona provodila sve vreme svoga života do upokojenja. Uglavnom je bila tu u njegovom domu u Jerusalimu, vrlo retko odlazila na drugo mesto. Posle vaskrsenja Sina njenog, ona je obilazila sveta mesta, posvećena spasonosnim događajima iz života Sina njenog, Golgotu, Vitlejem, Jelensku goru, Golgotu, tu gde je Gospod bio razapet, Vitlejem gde je Gospod bio rođen, Jelensku goru, odakle se Gospod sa telom vazneo na nebo. Dakle, ona je preteča svih hodočasnika. Ugledajući se njen primer, i mi danas poklanjamo se na tim svetim mestima. Pred kraj svoga života Presveta Bogorodica je često bivala na Jelenskoj gori i tamo se usrdno molila Sinu svome da je preseli sa zemlje na nebo, da se upokoji. I zaista Gospod je uslišio molitvu njenu, a kao znak da će uskoro preći na nebo, on posla arhangela svoga Gavrila, onoga koji je blagovestio da će začeti i roditi Sina Boga, spasitelja svih. 3 dana pred upokojenje Sveti arhangel Gavrilo javi se njoj na gori Eleonskoj i donesu je tu radosnu vest za nju da će se 3 dana upokojiti. Ona sa radošću i verom prihvati ovu vest, ovu blagovest za nju, ali u srcu svome zažele da još jednom vidi sve apostole. Oni su u tom trenutku bili po svetu razasuti, propovedali sveto evanđelje. Ali ispunjavajući želju srca majke svoje, Gospod Isus Hristos na čudesan način prenese sve apostole anđelima svojim i oblacima u jednom magnovenju i okupi ih u domu Svetog Jovana Bogoslova. Tu gde je bilo telo njeno na odru. Ona ih uteši, posavjetova, ukrepi, a zatim mirno, bez bolesti, bez muke, predaje dušu svoju Sinu svome,
i preseli se u carstvo Sina svoga. Sveti apostoli uzeše telo njeno, položiše kovčeg i sprovedoše uz pratnju, uz veliki broj hrišćana do Gecimanije, do mesta gdje je bio grob njenih roditelja, svih pravednih Joakima i Jane. Ispred kovčega nosila se palmova grana, rajska grančica koju je sveti arhangel doneo iz raja. Ona se nosila ispred kovčega presne Bogorodice. A oblak je ovu svetu povorku zaklanjao od očiju jevrejskih, po promislu Božjem, čuvajući tako od zlih i zlobnih Jevreja. Ipak našlo se jedno najzlobnije srce među tim bogubicama, sveštenik neki, prihvati se kovčega presne Bogorodice rukama s namerom da ga preturi. Ali anđeo s neba oseče mu obe ruke. Videvši šta je učinio, on zamoli za oproštaj svete apostole, zamoli da se pomole za njega. I onda, kada ispovedi Gospoda Isusa Hrista, on se i isceli na čudesan način. Pogrebu presne Bogorodice nije prisustvovao sveti apostol Toma po promislu Božjem. Posle 3 dana dođe i ovaj sveti apostol i zažele da se pokloni presnoj Bogorodici i doda poštovanje u grobu. Apostoli mu otvoriše grob i tamo ne zatekoše telo presne Bogorodice, samo plaštanica, savijena na jednom mjestu i položena. Tako je Gospod preko ovog apostola, nevjernog apostola Tome, otkrio još jednu tajnu. Ta tajna je da se presne Bogorodice sa telom vazdala na nebo. Eto, takvu je čast Gospod naš Isus Hristos ukazao majici svojoj. Ona je danas sa telom na nebu i moli se za sve hrišćane. Braćo i sestre, moć, slava, čast presvete Bogorodice ne da se rečima iskazati. Kakvu je slavu sin njen dao njoj, majci svojoj. Udostojio je da bude posadio na prestolu slave svoje na nebu sa desne strane svoje. I njoj se neprestano poklanjaju anđelske sile. Ona je carica neba i zemlje. Gospod tim činom, kao da kaže: Majko Božja, majko moja, ja kao Bog dajem ti slavu od moje slave. A kao onu koja me je rodila kao majici svojoj, dajem ti srce svoje. Išti šta god hoćeš od mene i bit će ti. Takva je slava presne Bogorodice. Znači, njene molitve su, braćo i sestre, svemoćne. Kada se svetitelji Božji mole Gospodu Isusu Hristu za nas ljude, onda On po svojoj slobodnoj volji može ispuniti njihove molitve ili ih odbaciti po milosti svojoj. Ali kada ga moli majka njegova, on sve njene molbe ispunjuje po prirodi, kao što sin sluša svoju majku. Jedna molitva, dakle, njena nije odbačena. Svaka njena suza prolivena za nas, svaka njena reč, svaka njena molitva ispunjuje se od strane Spasitelja našeg. Tako je moć, tako je zastupništvo njeno. Zato se, braćo i sestre, često molimo presvetoj Bogorodici, a da bi nas ona čula, moramo i sami da živimo pobožno i čisto.
jer on ne čuje molitve grešnika. Da joj se usrdno, toplo, smireno, pokajno pomolimo sa verom. Čuće ona molitve naše i prineti Bogu i Bog će sasvim sigurno uslišiti molitvu majke svoje, jer je drugačije nemoguće. Svi mi imamo majku, pa kad nas majka nešto zamoli, to je nemoguće ne izvršiti. Nemoguće je, iako je to Bogu ugodno. A njene molitve su uvijek po Božjoj volji, po volji Sina njenog i bogugodne, zbog toga su uvijek izvršene. Takva je moć one koja je slavnija od Heruvima, neuporedivo slavnija od Serafima. Zato se često molimo Presvetoj Bogorodici, imat ćemo sigurnu zaštitu i potporu u životu svome. No naše nevolje su te, braćo i sestre, što mi nemamo ljubav prema Presvetoj. Ne molimo je se toplo. Ne koristimo taj veliki izvor milosti kako treba. Zbog čega? Zbog grehovne okamljenosti naše. Grijeh je potamnio srce naše, umrtvio dušu našu i mi više volimo slasti, strasti i uživanje ovoga života nego božanska dobra, svete vrline, pa se zbog toga i ne molimo usredno Presvetoj Bogorodici i zbog toga naše molitve i nisu uslišene. Molimo se, braćo i sestre, i živimo bogugodno, redovno se ispovedajmo i pričešćujemo po blagoslovu duhovnika naših, pa će tako ojačati duša naša, sjedinit će sa Gospodom kroz molitvu i kroz sveto pričešće. Evo i danas su se mnogi pričestili, sjedinili sa Gospodom. Kako je ko pristupio, to Bog zna i vi svi sami znate. On treba znati da onaj koji nije pristupio sa strahom Božjim, verom i ljubavlju, sveto pričešće mu neće biti na korist, nego na osudu. Kaže apostol sveti, Bog naš, oganj koji ispaljuje. Da, kada nepokajani pristupao svetom pričešću, ne biva on na korist, nego na sud ili na osudu. Jer ko nedostojno jede telo Gospodnje i pije krv njegovu, sud sebi jede i pije. Zbog toga sa strahom Božjim uvijek da pristupamo svetom pričešću. Ako smo sa nekim u zavadi, da se pomirimo. Jer nam sveto pričešće neće biti na korist. Ako se nismo Bogu molili pred pričešće, pripremali prethodnih dana postom i molitvom, opet nam pričešće neće biti na korist. A koliko danas ljudi pristupa svetom pričešću, a da nije pročitalo ni molitve pred pričešćem? Evo, danas razmislite, koliko se od vas toplo Bogu pomolilo, makar sinoć ili jutros, pred sveto pričešće. Vidite, samo tako olako pristupilo pričešću kao čaši vina, kao prostom hlebu, bez straha Božjeg. Takvome pričešće neće biti na korist. Zbog toga, kada pristupimo tom pričešću, sa strahom Božjim da pristupamo, obavezan post, česte molitve, pokajanje usredno, ako je moguće, pustite i suzu iz oka, neka umije dušu vašu, dušu u koju će ući uskoro sam Bog, Spasitelj naš Isus Hristos. Eto tako, braćo i sestre, molimo se Presvetoj, a neka nam ona da snage, neka nam ona bude zaštitnica u sve dane života našega, neka ona primi ove naše skromne, grešne molitve, neka ih prinese Sinu svome, da nam podari oproštaj grehova i život večni. Amin. Bože daj. Neka je sretan i Bogom blagosloven ovaj današnji praznik Presvete Bogorodice.